Teman-teman, ini adalah pocong yang sangat lucu teman-teman. Jika mereka memakan es krim, kira-kira berubah menjadi apa ya teman-teman? Simak yuk videonya. Nyam 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 nyam. Wow, keren teman-teman. Pocong Ipin berubah menjadi Black Panther teman-teman. Nyam 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 nyam. Teman-teman, pocong Ipin berubah menjadi Hulk teman-teman, dan Hulknya goyang lucu teman-teman. Kira-kira berubah menjadi apa lagi ya teman-teman? Nyam 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 nyam. Sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago. Wow, keren teman-teman. Pocong Bobo Boy makan es krim berubah menjadi Kapten Amerika teman-teman. Tinggal si Meme nih teman-teman. Kira-kira berubah menjadi apa ya teman-teman? Nyam 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 nyam. Ternyata si Meme berubah menjadi Spider-Man teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa ya di like dan di subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya ya teman-teman.